welcome back to my channel. Untuk yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Dan jangan lupa untuk tonton video-video yang ada di channel ini. Jangan lupa like juga, lalu share. Jampang pagawean teh kala dipaihan kabeh walandana. Tenang pan burang, sing sanajan maneh maot oge awak jeung baju maneh bakal ngagedean. Jemke lamun geus waktuna tiba, maneh bakal hirup deui.
Oke. Saya rindu aroma ini. Akhirnya, Mabes Company, aku kembali. Ih, sapu. Saha di nunu dia. Karak mah kamari aing meuli teh. Kamari dah akan bisi jamrong. Aina leungit aing mugakeun pantonana. Tuh. Teh. Bener-bener kudu dikontrakkeun ya imah ya. Kudu dijual. Apes nempatan tapak balanda mah euy. Overdome. Apa-apaan ini? Saha teh? Hei, anjeun saha ngaruas wae? Kehet teh. Kalau saya kasih tahu, nanti dia pasti bilang sama si Jampang. Oke. Oh tidak. Saya Van Mehong. Ya sabah wae. Terus Van Mehong. Gojali. Lu di mana ya? Oh iya, saya dari Belanda dan saya lagi cari tempat untuk tinggal. Nah, kebeneran. Iya imah tapak Belanda. Cocok jeung siapa, Mister? Arek dibeli hegae. Oke, kalau begitu, saya ambil rumah ini. Tapi saya tidak membawa uang. Nanti uang saya transfer lewat pos. Sebagai jaminan, saya gadaikan dulu cincin ini. Wah, baca nih mah ya. Tapi lain kos mengaca nih. Lah, baik lah. Penting mah ya imah keluar. Tapi benar ya. Kirim ya. Lewat JNE, can aya JNE-na. Lewat pos WH. Oh, pasti saya transfer. Nyangges. Sia ulah kana mana ya, Mister? Kedeung aing mau beunah heula. Ke kuncina aing bikin enggak sia. Oke? Jangan lama-lama ya. Imah jadi keluar euy. Oi, Mister. Yuk, kuncinya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga betah. Amin. Kode. Udah rekomendasi nah lah, Mister. Kode. Bisa. Nonton Bang motornya. Oh, siap, salam mandi. Ya, ayo, cing ada budanya. Ayo Pak, mohon sami-sami. Oke, Mister, kurang ngerti pula barang. Aji kunci ya guys. Mana guys buka kuncinya ayo, oke? Oke. Mister, kayak gitu nggak ya? Dugul gak dia, ngapatan barang, oke? Oke, Bang Jali.
Bye. Periksa bun. Siap ayah. Beres ayah? Siap. Nun bun. Iya ya. Pang. Beres. Siapkan genteng nak. Tarman. Maju. Oh siap Kang Japra. Beres Jampang. Nun bro. Sebalis. Siap bro. Latihan ketinggalina beres. Ujian ngepaskeun genteng si Tarman beres. Tarman. Ulah telat deui maneh. Makanya aku udah barengan. Jampang pan kamari orang gering Orang janji dah mah gering deui. Yang udah satu hal. Jaga kesehatan kabehan. Latihan penting enak beres. Omat. Ulah dipakai karena kagorengan. Kudu karena kehalusan. Jangan jaga lembur urang sorangan. Arti? Mantap. Batul jadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pokoknya kadepokan orang kudu lebih kuat. Japra. Orang tegana rasaan ya. Siap eta mah Jampang. Tenang we. Teu bun.
Atuh ya. Pencetan atuh. Kang Jampang, Teh Lela ke mana kerah? Asa tinggalin ta tadi? Ayah tadi di imah jam segini masih main budak mana sare. Oh, Tapi jam segini mah bisa mana sih di pendek. Balik ah. oh. Yuk, assalamualaikum. Ngampurasun. Waalaikumsalam. Rampes. Bun, Kulan ayah. dasar yuk. Udah malam. Ayo. Sok di payun.